Ketheka mutegeri wa Weru TV na niwega nuntu wa kanyaga kukugwatanira na tumethani yetu ya Nteto niumbitagwa Christine wa NJERU. Tukiambĩrĩria Nteto ni cietu ni ati Mugwanja munene wa kanitha cia Winners Church Centers niwe Dominic Kimemia na abinyĩrĩtie itumi cia ngwatanĩro gatagati ga utongoria wa Rais William Ruto na rwangi rwa ugambithania kana rwangi rwa koti nene ni judiciary na mukathite akiuga ne umitie nene gutigira na kwagirithia ngarama ya uturo matura ni kire muntu wonde nkuruki na urite governor wa Meru Kawira Mwangaza kwithirwa akigwatanira na atongoria mamangi ni kenda Meru ithirwa na thiri. I want to congratulate our beloved President William Samoei Ruto for taking our country Kenya from the chain of debt of almost 11 trillion. Maana kutoka achukue nchi hii ilikuwa na mandeni mengi, na kwa kipindi ya mwaka moja tumeona bila amestruggle na amekuwa kilipa hayo mandeni, na tunamshukuru sana kwa sababu ile kazi amefanya mbio within 1 year. Alipochukua uchukani, tunakumbuka mafuta yalikuwa yanatoka pesa ngapi. Alipochukua uchukani, tunajua fertilizer ilikuwa inatoka pesa ngapi. Alipochukua uchukani, tunajua unga ya ugali ilikuwa inatoka pesa ngapi, na sasa hivi inatoka pesa ngapi. So tunayo mambo ya kusema ya kwamba our president abarikiwe sana, na tunampongezi kwa kazi nzuri anaofanya na tunaiona na macho yetu, na tunamwambia congratulations. Lakini pamoja na kazi hii, the other thing, we beg the three arms of the government to work closely with harmony to make Kenya better than it is now, because without agreements and togetherness, Kenya will never be cured. Ni ombi letu ile mikono mitatu ya serikali iwe na ushirika, maana hakuna pati ndogo na hakuna pati ile ndogo ama ile kubwa. Yote mikono hiyo mitatu ya serikali inapanana, lakini pamoja na kupanana kuna moja amepakwa kuongeleza wengine, yani our president. Lakini ni kusauri ngabana kama mchungaji na kama mpako mafuta, ile sinda imekuwa kwako, tumeiona na tumeiombea na Mungu ametunenea. Ile sinda uko nayo ni kwamba umechukua viti viwili ambavyo viko na nguvu. Wewe ni bishop, wewe ni ngabana, na hivi vitu hata tukiviombea Kenya mzima na dunia nzima, ngabana na bishop havitaendezana kabisa. Nikwambie kwa unyenyekevu, na nimesikia tu nikuambie kwa unyenyekevu, ngabana madam, our mom, ili kazi hii kwa sababu na bishop umepewa na Mungu. Ninaomba baana pale kanisani uko na ndupite bishop, kama inawezekana na vita vikaisha na utaona ikiisha, patiana bishop kwa ndupite wako, uachwe na kiti ya ngabana. Na ukimaliza ile miaka utatumikia watu, basi utarundia kofia ya bishop na kazi itaendelea vizuri. Sinda sio wewe, sinda ni kazi mbili umeibeba. Sinda ni kazi mbili umeibeba, na hii kazi unajua kama bishop unastahili kufurahisha Mungu. Kama ngabana unastahili kufurahisha mwanadamu. Na uwezo ukafurahisha mwanadamu and the same time unafurahisha Mungu.
Mwarigiti wa kiama kia nopeo niwe Julius Mbijwe na bithurite ati utukwa gukira muthenya wa omonthi governor wa Meru Kawira Mwangaza nararebete antu makururia ngari ya munini wawe no mutuma antu ithinkia ithi Nairobi kire kambuni imwe nikenda ithondi kwa ngari ino nithiritwe ri garage wa nkuruki ya mweri umwe nyuma ekuthuka indi bamwe na ogu nimaramishokirie makugwata riboti ino na nontu Nteto ino governor Mwangaza na urete kubagiteo munini wawe mutuma na nkuruki kwithirwa akimubingiria mabataro monde maria batiri kubingirwa Thaa munini wa governor. Ni kwenda kwira county government of Meru itongeretwe ni governor ati deputy governor kulingana na katiba ni principal assistant na powers kulingana na katiba na sheria cia Kenya, na kwou mateso yara ya gwitira ni warranted yatibuthinya kwithira yareo kabisa. Akarakara akagitirwa roji nyumba kwawe na ni official residence. Akarakara akagitirwa stima in the official residence. Alitibao bangoge batiri yago ithirikari no itambesha muko abarea. Na ndike kumakania nkuruki ikwithira are assigned ngari ithatu officially. Ijere iti ajukirwe erwa kurira miraku ati gona ngari imwe na aru imwe ri mona nusu iri garage iregete kuthithwa kenda gutwika ati na ngari at all ekumba kwithira agita ita no antu ariku na monkanto watuka ibo bakaithira bakimutetheria na ngari egwita ita ara kwenda gwita na ndi ajabu zaindi ikwithira igoro county o eu yethire kibangania mantu ya kujukia ngari eu nontu riria deputy governor a requestre auga nande kete we garage ajukie ngari wa kathithie kendo bakwithira at least akimitumira county government yauga hapana ninga keta na court order no rokwirete na court order kenda ajukie ngari ria tumaira ni deputy governor still more than that what you can now that deputy governor nombe kwithira ajukie ngari thirikari babwi county bukabanga kujukia ngari iria bumiukie Toyota Kenya Nairobi na aria ngari ingi karite nkuruki miaka Mugwanja na aria kwinera andu ria magana na magana jatire ini county kwa kisha therefore ngari unye kurira no kwou igoro thaijire wamba gutuma roli kenda ita kujukia ngari bona yaka gutegwita bwega na antu bethe abayo on the lookout. Thaa kenda cio tuko ni atia thirikari ria kareti antu bao yomba gwita kujukia ngari yayo yongwa ngari eta kujukua ngara thaa kenda cio tuko kenda yomba gwithira gikwa na au gutwika deputy governor at all atina ngari kumba kwithira gitumira inkwenda gucokeria wananchi nkatho sana ba Meru nondu bakwithira bari macho na kuumira na kuona maovu ya yete kuthithika kengari kujukua ita kuithwa na ale uria gutwika otia gutumira na ndi bwega sana nontu thaa itu kwaria ngari ri kwa deputy governor in the official residence iria yaki ni ya Meru na nchokerie in the official residence iria yaki ni ya Meru na ndi kwenda kuria antu bawe ndi bwega na ndi omobo itwamberia guchanga tubecha kenda tumba gutetheria deputy governor nomba kuthithia ngari iji na preferably kuambika nayo nomba kurikia na arua kenda nomba kwithira no musafari na njwa president uria wijite ruju. Tamwino obisi ya Senator wa Meru watanite na kama Shinani Foundation ni maombete gutethia ciana nkuruki ya 60 ira ciumite micii iria etikwomba na kumagwatirira gikithomo gia secondary gukurukira obisi ya bweni mauriti ntura kwithirwa igitigira ciana cionthe ikuthungira form 1 na gutimwana gutigirwa nyuma nontu thaino guciana imingi ni kwenda utethio wa mathomo na nyume kuona storage kathuri igwa ringithitwo muno na atwira na arua twijire baruga ya mwana uju kenda tumudithira shopping yo yana bara bangi bara bombete gwita school kenda tumubanga niomba gwita school na arurea omba gwita kuingia kiroto kiawe shona atwira wetete gutwika wakiri
na tuito kwenda kuthithia wakiri au makuma kiri ntura iji ni migambo ya kaimenyiki noti umo wa bisa bakuma kiri obisi ya seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi akiaria ntereshe kithongo kagita karaka mashinani foundation ikwijite kuguna sin mutethia murituro reti skuru ya nthaka ya Kangaru na muciari wawe na araremeri kumwikia skuru kinya nyuma ya ritwa bangi kwithira bagita skuru kiumia kithiru aranandika mashinani foundation na gokete muciari wawe merigo ya kuthomithia mwana ujo na nkuruki bakiuga foundation iji ni thomithetie na nkuruki ya 60 kwa tamu iji mwanka Thaa kama mashinani foundation numbete kwithirwa itethagia ana around 60 ndene Meru County para bombite kwithirwa bate kumba kunjoine skuru ira boithiritwe beti nuntu bwa kwaga fees na thina ingi cia family nkona still tukethirwa twina ana baba ingi mono para tukethirwa tukiendereaga igutethia para batithiritwe bakinjoina skuru ira bethiritwe beti iromba ria kaimenyikira kariba matura mwanya ndene ya kaunti ya Meru kwa kagita akaritwa baingi baremi gucokiana maskuru ni wagubwa bisi Kadhuri Murungi na gutethia muno kuthomithia ana na Kadhuri Murungi na atonyerete muno kujukiana bara bate guchiumba beta school na gwori community nyo yukieri challenge wori ongi uturomba kujukwe ni Kadhuri Murungi watane ninya buri ntura buri kanisa buri community inya wengwa bumwikie chukuru kinyethera ni day school twahakikisha na bonde bakuona kithomo nuntu kithomo nikio ikuraisa iretungana na ya twinde na muthiene ikeno gikenene kionekane ture ni ya githongo kuni ndirari na thina nene ndirakana gaka karetro skuru uni ndirare gukuthithia ndirare murigo murito ndinenya mwana onge nkubu wimbetheretwe ndina stress nyingi cia hingi hospitali ndauma nontu bwa pressure lakini kwa Murungu abutharime kankuga atiri murbota bwire Kadhuri atiri Murungu amutharime na mukirie and I promise you ntibu feel ungikaria kwinkwenda kuya wakili kandi nyanteta erantu na mbita jojo kwa jari ibuko ni protein tukara na nyatwewi turi akariba kithongo itugwiritwe sana nontu bwa foundation ya Kadhuri Murungi ira yitwa kama mashinani foundation nontu bwa kurikana mwana uzu uri aja Sean Mutethia uria igitarira inyara ari primary arakurukaira mathina ja maingi cia kuthoma kuma kithongo wa ndine ya Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti nke report Nteto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutungi Kare Kruri kawira mwana wa kuma ntereshi ya Bothugusi West na kuromba utethio kuma kiri antu mawendi omwega nikenda njota yawe ya kithomo yomba kumurika bwega mwana uyu urioragwatite max 329 kiri KCPE ari skuruni ya primary ya Modi atiganirwe ni nyina ari kirathi kia Mugwanja kana class 7 na mwana uyu atishe ithe muciari nowe ni mwana atwire mathaguni ma mwarimu munene wa skuru inuna arathomaga ari rungu rwabe na riu na kuromba utethio nikenda abuta kuthina mbere na kithomo kiawe kana nikenda athoma secondary kuma kiri thirikari na nkinyagia kuma kiri antu mawendi omwega Pita wa Grotaira ndomagira muri day 15 years old kwita skuru irali a bit challenge tonto tirali na school fees na then after school ndienda kwa doctor actually makubantigire when I was in class 7 tromba kwita skuru tonto wa school fees na kinya kukureba ngucha skuru na kinya shopping into indirete kaderinga sindi mtiromba kwita na kuromba tubawendi kubwega bantete kenda kuba gapa fombo egana tatiria skuru kaya doctor Eunice Muthuri and teacher muri primary school ire waja across kana gaka karari muritwo kwa getwa Ngiruri Kawira aragereria last year agwata max 329 na mwanka nandi mwana uyu atirona ariomba gwita nontu timbecha guti shopping na ikio tukuria
mwendi mantu amega no atutetheria kana gaka gete form 1 na geta form 1 gikakwigwa kena mathuganirie kuraja muno kagwate max mini kagwate education yewe secondary niga kwenda kwa kinya daktari so kinya primary noni turakarona konga gatethia na other well wishers na ritani bangi na turakendete muno tikana kathiki na ingwitikia kinya uturo bwabo gakara bwega nontu ikituratura kwaria nako kakaigwa uraka kwenda kuthiria in future so ini uria uri umba kwenda ututethia na tutethie tafadhali mwana uyu akari bwega nontu rira mwana atuke kanya tunogoke banini utikathie nwako. We wish to welcome you to the NJERU National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in NJERU National Polytechnic. The NJERU National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. NJERU National Polytechnic. Technology for innovation and development. Here comes the grand event Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Karibuni sana. Nontu mathaizeterere na ithaa Mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ithe komenya kuigua Kario kangentera bauga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariojo Chwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumerete Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Mokoro kwenya tona. Mutegethai. Kino kwa tukana ni wa nyomba Zozo nane netosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntima etingana. Energy. Protein. Na fiber. Yes. Na medo kono. Tembea kwingi iko na mengi. Nano to ya kwanyange na nyoroka tona mbi Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Panda tukupandishe.
Jifiche on Yo Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Hatuthina mbere na nteto cietu. Rais William Ruto na uretie atongoria maria mathuritwe na kiama kia UDA kana maria mari ndani ya Kenya Kwanza kwithirwa makiruta wira uria mathurirwe maruta kana wira uria mataritwe maruta na matigane na siasa tha ino ugu. Kuruki na uretie nduke embithi kwithirwa ekimabakanya nuntume na mubango uria ugatigira magukiria miturire yao na kwa gukimakwenda ni manenkerwe kanya indite gushukumwa. Na wakiaria munini wa Weru Gachagua na ameneretie maria makuthungirira gikaro kiria kirethirwe gikiruthwa ni Rais Ruto na mugambithania munene niwe Martha Koome akiuga guti muntu batiri kwithirwa kithungirira untu ta uyu no untu ni gutethereria nthi ya Kenya gukabanira na ungumania uria ucoketie nthi ino nyuma na ugite muntu ta Raila atabatiri kwithirwa akithungirira gikaro kiu kiraruthirwe. Let me ask all leaders that we focus our attention on the delivery of the assignment that was given to us by the people of Kenya, especially leaders in Kenya Kwanza, leaders in UDA. I want to ask them to step down any contestations for whatever positions, present or future, so that we can work together, focus on delivering to the people of Kenya, ensure that we keep our promise to the people of Kenya so that we can discharge our commitments and the people of Kenya can see us for who we are as leaders who are looking into the future. Na wauliza viongozi wote, na mimi na huyu Rigiji tuko na mpango, tunaelewa. Sisi tulisema, mimi na Rigiji tulisema hata hawa vijana wengine wadogo hawa tutawapatia mentorship. Lakini tukiwapatia mentorship waende polepole, wasitusukume sana. Si ndio? Si tuko tayari tumesema tutamenta hawa vijana. So wasituharakishe. Wala unajua wakituharakisha sasa wataharibu maneno. Ama namna gani? So I want to ask the younger leaders, we are ready to mentor you. Please do not be in a hurry. Relax. We are different. Mimi na huyu Rigiji, we are different. Sisi sio wale wa kupiga viongozi wengine wadogo. Sisi hawa vijana ni watoto wetu. Tutawapanga polepole na kuna Mungu mwenye anajua kupanga maneno zaidi. Your Excellency, tunashukuru wewe kwa kufanya mkutano na Chief Justice kuongea mambo ya ufisadi Kenya. Na tunashangaa wale wanajifanya ndio advocates ya kupigana na ufisadi. They have a problem when you meet the judiciary to discuss corruption. Na hawa siku walitaka kukutana na wewe, ulikutana na hawa waongee mambo yao. Kwa nini wako na shida ukikutana na Chief Justice kuongea mambo ya ufisadi na siku walitaka wewe ulikutana na hawa? Wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Watu ya judiciary wako chini yako. Huyo mzee wa kitendawili ako chini yako. Wahubiri wako chini yako. Wale waganga wako chini yako. Wale watu wezi wako chini yako. Wewe ni rais ya kila mu.
Sasa kila mtu rais akiomba kukutana na wewe, wewe fungua milango. Hawa raia ya kawaida, rais wafungulie mlango. Talk to everybody because you are the father of our nation. Our friends in the opposition, rather than create unnecessary controversy about where the meeting should have been, whether the meeting should have been, and all that, please, I want to implore you, bring your ideas. If you believe that corruption is a menace in Kenya, if you care about the Republic of Kenya, give us your ideas on how we are going to deal with the menace of corruption in Kenya. With the housing. Nkadha ya munini wa rais niwe Dorcas Gachagua na ruguritie kambi ya ntukoshire cia ugima wa mwiri iria irengete banene kana ga kabishi na nibaria araithirite rwangini rwa matatu nikenda amaithirwa makithomithwa mauntu magitumi ma ugima wa mwiri na buria makethirwa makebana na ukombo wa utumira ndawa cia mbugita na kinyagia thina cingine imubango uri uthiite na mbere ntere cia Kisii kurukina uretie maria monde mari rwangini rwa ukamati mebane na urebi kana gutumira ndawa cingi cia kurebia akiwaga maengi mamo madungirite kirutumiri wa ndawa ino na kinyagia kubaragania mici yao iria ni mici eminini kiriengi. Gavana wa Kisii Mbarati urio nawe araikire mucemanio kana gikaro giki na kathite nkatha ino ya munini wa rais nontu akwithirwa agwatirite banene kana ga kabisi. Tabarete asuburabu igwa amageni Yesu achirete bali abo tuli nambambe na majonzi yangu ni mengi. Kuna mambo mengi tunaweza sema, lakini ile mimi ambaye niko nayo ni kufikiria vile nyinyi mnaweza toka kwa hii tabu mko nayo, muachane madawa, muache bangi, muache mapombe na muache kuchoma hizo betri kwa sababu tunahitaji nyinyi. Kwa sababu mtakuwa baba wa kesho aje mkiwa kwa jera. Nashukuru kwa sababu ya kuleta madawa kuja kushughulikia watu wangu. Kitu cha pili, kwa sababu ya wakati sitaki kuongea mengi, nitaongea mengine kule kwa stadium. Nataka nikukaribishe hapa, umeongea wakati umeketi pale vile uko na hamu ya kuhakikisha kwamba jamii inayokuja, kwa sababu vijana wengi hawa watatengeneza familia na hawa watoto wataishi pamoja na sisi. Lazima tuwajibike kama serikali, na serikali kuu na serikali ya ugatuzi. Driver, conductors na kamagera, hata nyinyi ni watoto wangu. Unajua hawa watu hawajaelewa. 95% ya wale watu wamekuja hapa wameingia matatu au wamebebwa na bodaboda. Kweli si kweli? Kweli wewe unaweza kuamini mtu bure awe ndiye anakubeba? Watu ni watu wa dhamana sana. They are very important people. Kutoka asubuhi mpaka saa 6 za usiku, saa 10 za usiku, hawa watu wanafanya kazi. We must respect and honor them. Mimi nikiwaangalia, mimi naona ni watu wa muhimu sana kwa uchumi wetu.